Mero Mutumanto Ithinki anateterete mawatho jaria bakwendekithia Jamira akiuga muoroto jwari kuguna murimi wa kimera giki na gutigira ati kwinyilwa ni makatero. Akiaria rikanisa-ini imwe Nteresha Igembe Nto Ithinki augite mendekithia jaria baretere gukurukira mawatho ja nija kweberia makatero ba kwa miaka bethirite bagituma murimi wa mira akaga uguni kumania na uchumi kuaga gukira. Ngabana Ojo akuthinga tene na atongeria bangi bario mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi. Gavana wa kaunti ya Meru Isaac Mutuma nariongete kanisani ya New Apostolic Nteretia Kilele gicigo mbunge kia Igembe South haraki aria naringirite ndebeceria injeru cia mira oni ndendo boro abungu atembaru ngai embere tutethie kimera kia mira no ntuke mira kare otethwe bitare mutumari gavana ndibwire antobakilili ite koroteze karingi kwena my brother we akachia waukumeria mireri nyene de ambiti nwa wethirite akero jana woni aibwa inkureta sheria kulainisha mira kuinga barabara kidogo kenda antu barabara turaira mira bato heshima akauare antu bauka baikia mira muromenende katwa turo kene mwankari andamanite na atongoria ba kaunti na mubunge wa icigo mbunge kia Igembe South John Paul Mwirigi urotheterete urutingugi bwake na kumeneria baraba kurwa na thirikari. Walimu wetu wanapata mshahara mzuri sababu tulitengeneza their scheme of service. Na nondoni kara kwenwe batu to batianya to mwakura inge na tutu to koya mawaziri baba inge botiwe noenga banage na toba kilele me aba kwenda abakeda lisho na inya lakini za hiyo ukelokera institution to ya kedani technical training institute ntureye ekeda ekura na tubetu bakeda betedeka na ndebweleo tukeyo tisha wanasiasa sia kuruma ntubarabange lakini muntoro kurumana uteke ntukiomba kwenda akionyanto kintu kirora abadhiretie na ndebweleo siasa iterthimwa kuringana na bura muntu akuruma ntubarabange siethimwa na bura muntu akuthireria antu athingati ba kanisa cia New Apostolic batongore twindi koni wonje ko mantere hibaugite bakawata mutuma mbaru nontu ikanisa iri na athingati baingi ta munyagati kaunti ya Meru ndirenda antu ba New Apostolic nzegerenga basike ba muntu weta royas tungane twende tulinge kurasia to kawambi ibo kwenda to heshima ibo kwenda ngabana iba New Apostolic yeta ga ya macho kinondo na ko ngabito na bio nangabana to nyakura saidi ya girimbo ngwenda to New Apostolic ako kwa bishira abai ndero bishop wako yo bai tadaute kaunti ya Meru yonte ibo kwenda to grama kwenda to chemito kwenda nkiripotera Weru TV mbeta wa Duncan Mwathi.